زوج لون دالنو فاش بغيت ما نقلت عندك شي قرمه سيلفا. دوكو فاش تاكيت تحويجا كاردنوت دونك دايما تخدم سلا موندول كنت زعما بلي لا جيتارينو تا سيدس دوموندينو تخدم فاش بغيت ما نقلت لا جيتار مي مالوريزمون لا جيتارينو تسعر لي كاردنوت دوكو je suis obligé de chanter toutes les chansons qui ont un quart de note avec ma mandole. Du coup, l'accordage un demi-ton plus bas, t'as خمسة ضاد نون باقي t'accordes normalement, maximum ضاد نون تفا bien. Sinon, j'ai une vidéo qui explique les différentes façons d'accorder. Donc on va faire comme d'habitude, على la مليح. Tu as et puis derrière, petit à petit. Allez, c'est parti. La charge à vis. Voilà, وزدنا عادي على الفرينة من الوالو. Donc c'est معايا ساكن. وزدنا عاود تستويل. Donc les notes seguies. Voilà. Encore une fois, c'est pas évident. Sache, tu as riche à du coup, ma note par note, tu fais n'importe quoi. C'est pas trop grave, c'est juste pour habituer la solution. Mais pas une fois, ça m'a coin d'air. Pareil, c'est ma tsarham chouïa. Encore une fois, c'est oui pour les débutants. نكمل.
Voilà. Donc, tu préleves ça. Voilà, tu arroses un fil dans le vide. Voilà. Now it's so it. Pas le droit. On va essayer de ralentir, c'est pas évident. Non, regarde caldo, tu هذا كيف تفعل كيف تفعل شوي. بس قرار ظهر يتصن كل يوم. C'est reste dès le début jusqu'à la fin. Une fois donc les notes seguidas. Clic de fil aqui pode dar. Sineta aqui. Pare. O aqui não escreve de caldo nota aqui. Colo aqui. Nos agora mais aqui. O clic de fil aqui o fil lá. Se caldo nota que isso aqui. De fil aqui pode dar. Voilà, c'est bien. Donc une fois c'est une macule notagée, donc vous allez vous entraîner كاين كما تشي كاوني صحفوا مش كان تاعوش مي ذا شونتور انا كيرونس تاعوش تاعي لقيت ما قلت une fois ترقلين بيان غيتار تفهم دوك لي ديفيرونت نوت صراحه مثل دي كوتور وشنو نمزو هكا تاع نمزو هكا نهضر هذه تقدي لا جيتار معنات لي فاصون تتكوريجي دونك هذا كون سي الدرنيير يدس وتولي ما مشي هادفه بوكو بلو بروبر
Voilà, donc je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire ou pas, mais ça vous permet pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à vos amis. Et puis voilà, donc il n'y a pas de secret, il faut répéter, 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 répéter. C'est quoi le secret de la réussite? C'est trois choses. Il y a le travail, le travail, le travail. Voilà, donc vous allez compris. Ça et tout, et bon courage.